om te wachten. Oké, ja, dat zijn wij dan. Lieve bezoekers, de gorillas zijn momentan niet afgewezen. Tierpfleger nemen zich een aflevering voor. In wenigen minuten Wat gaan we doen? Edward's are busy scattering food for the gorillas on the island. In a few minutes' time, the gorillas will be back. Very precious please. Zo maar zo. Ja, zo was het wat. Die daar naar boven klimt, die was er net. Die kan maar twee maar kijk, zij gaat op het touw. Was van hier want die had een baby voor de hier van de. Eine Fütterung auf der Insel vor. In wenigen Minuten kommen die Gorillas wieder zurück. Wir bitten um etwas Geduld. Dear visitors, the gorillas are not on their island at this very moment. Anna? The zookeepers are busy scattering food for the gorillas on the island. Wieso willst du das einschicken? Ja, weil es kaputt ist. Es ist kaputt. Doch ist es. Wir können mal einen Neustart machen. Ja, wie? Wenn das nächste Mal reiniert ist. Morgen, heute? Morgen. Und wenn du das Handy nicht immer mit Heute Abend nicht mehr. Morgen, vielleicht morgen früh oder morgen Nachmittag. wenn du nicht immer alles drauf haben solltest, was gerade geht. Genau. Dein Handy So auch viel Scheiße drauf, das ist das Problem. Ja, was denn zum Beispiel? Enkele minuten komen de gorillas weer op hun eiland. We vragen u even om geduld. Het is zeker de moeite om te wachten. Liebe Besucher, die Gorillas sind momentan nicht auf der Insel. Die Tierpfleger bereiten nämlich eine Fütterung auf der Insel vor. In wenigen Minuten kommen die Gorillas wieder zurück. Wir bitten um etwas Geduld. Dear visitors, the gorillas are not on their island at this very moment. The zookeepers are busy scattering food for the gorillas on the island. In a few minutes' time, the gorillas will be back. A little patience, please. Betty, doet die jeuk? Doet die krabbelen? Ja. Gaat die krabbelen? Doe dat. Nou, eens. Kan je dat zo goed? Nou, volgens mij doet hij wel meer dan dat, hè? Ja. Oh, wij doen dat gewoon wel altijd. Beste bezoekers, de gorillas bevinden zich op dit moment niet op het eiland. De dierverzorgers zijn namelijk bezig om voedsel voor de gorillas op het eiland te verspreiden. Over hooguit enkele minuten komen de gorillas weer op hun eiland. We vragen u even om geduld. Het is zeker de moeite om te wachten. Liebe Besucher, die Gorillas sind momentan nicht auf der Insel. Die Tierpfleger bereiten nämlich eine Fütterung auf der Insel vor. In wenigen Minuten kommen die Gorillas wieder zurück. Wir bitten um etwas Geduld. Dear visitors, the gorillas are not on their island at this very moment. The zookeepers are busy scattering food for the gorillas on the island. In a few minutes' time, the gorillas will be back. A little patience, please.
Niet alleen om de liefst. Beste bezoekers, de gorilla's bevinden zich op dit moment niet op het eiland. De dierverzorgers zijn namelijk bezig om voedsel voor de gorilla's op het eiland te verspreiden. Over hooguit enkele minuten komen de gorilla's weer op hun eiland. We vragen u even om geduld. Het is zeker de moeite om te wachten. Lieve bezoeker, die gorilla's sind momentan nicht auf der Insel.